Minecraft, da vam pokažem nešto što sam napravio. Pokazat ću vam štalu, kuću i baštu. Ja sam ovo napravio kao da mi liči na pastavnika. Evo, prvo ćemo ajde da krenemo od kuće. Dok se ti stvori. I ovo je dobro. Tako ne znam da uđe kod vrata. Evo, zaključimo vrata, pošto pamet. Šalim se, ajmo da budemo tako usporni. Onda vidite, kao što vidite, imamo vodu oko kuće. Samo što ja je još nisam opremio. Evo vidite, ovo mi je dnevna soba gdje će biti. Ovdje je jedna sobica. Ovdje mi je bilo, kad sam ovo napravio, bilo mi je rovno, da ovako ne ostane, pa sam odlučila da napravim ovdje jednu prostoriju gdje ću držati stvari to. Tako da, što se tiče ove epizode, ako hoćete da vam snimim klip kako sam sredio kuću, bacite dole like i komentar. Sad ovdje ću staviti ogradu da neko dete kao malo ne padne. I ovdje će mi biti kao neka mala dnevna sobica, otvorena, vidjet ću. Znači bacite dole komentar da li hoćete da snimim klip kad to krene. Ovdje je malo spavač soba, može da jedno, da se stavi dva kovčega i tako nešto. I ovo je malo soba, pretpostavljam. Nisam dugo bio u ovoj kući, ste. Sam kuću napravio i vidim da je ovdje sad što sam zatvorio. Zatvori, a ne, ovdje imam još jednu sobicu, pa imam vrata za izlaz na terasu. Evo je još jedna sobica i ovdje imamo izlaz na terasu. Jednu sam terasu osvetio, a vidite kako se. Ajmo sad do šta mislite, do bašte. Malo pevam, malo. Idemo do bašte. Vidite, ovo je sve staklo i sve sam išla naviše, vidite prazno ušlo. Pa nemam nešto da vam pokažem, vidite kako sam samo... Sve sam išla naviše, kao krov kad radite. Što imam još teko? Bašta. Neću. Dalje moguće. Malo pre dok sam počela još jednu kuću da gradim i još jednu kuću da gradim opet. Kada snimit ću klip, pokazat ću vam još dve kuće koje sam tek počela da pravim.
Ko ti je rekao da postoji šta? Ovdje su nam koke, koke guslije, ovdje nam je za vodu, tamo je hranu, isto soke, isto tako, samo što imamo konje, ajmo. Imamo zečiće, imamo krave, imamo i... Imamo ovce, imamo... Vidite kako sam sredio štalu. Samo bacite mi dole u komentaru kako da pripitovim punjo u 1.8. Poslije minut, vidite kako to će gleda punja. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Gledali i vidimo se sljedećeg dana. Od tada